Itandukaniro hagati ya coin na token ni irihe? Cryptocurrency runaka zikuraho izina rya coin cyangwa token. Uyu munsi Crypto Rwanda TV yaguteguriye uburyo bwiza bwo gusobanukirwa byinshi bigendanye n'iyi ngingo. Nje ndi Masezerano Elise. Cryptocurrency nk'ifaranga rishya ry'ikoranabuhanga rigizwe n'umwihariko wo kuba umumaro waryo ubwawo utanga itandukaniro ry'inyito. Mu mikorere y'iri faranga rishya ryubakiye ku muyoboro wa Bitcoin, rimwe uzumva baryita coin, ubu ni ngo token. Coin ni ubwoko bw'ifaranga rishya rya cryptocurrency, aho coin zose zifite umwihariko wo kuba zigenga. Kwigenga, iri ni ijambo rivugwa herekana ikintu cyihagije ku buryo ubwacyo gikora hatabayeho ko cyifashisha ikindi. Coin zikura ubwigenge bwazo mu kuba zifite ububiko bwazo bwite. Kugira ububiko bwite bwa coin bitandukanye iri faranga n'andi atabufite azwi nka token. Bitandukanye na coin, token zo zifashisha ububiko bw'amacoin. Muri make, token zicumbikirwa n'amafaranga ngenzi yazo azwi nka coin. Nanone, coin ishobora kwifashishwa igura token, nyamara token ntiyagura coin. Undi mwihariko ukaba n'itandukaniro hagati ya coin na token ni uko coin yifashishwa byonyine nk'uburyo bw'imyishyurire, mu gihe token zo zishobora gukoreshwa mu mimaro irenze umwe. Urugero rwa coin zizwi twavugamo nka Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Monero n'izindi. Mu gihe urugero rwa token twavugamo nka Basic Attention Token, BAT mu magambo y'impine. Iyi ikaba token ikoreshwa nk'uburyo bwo guhemba abakiriya babashije kureba ibyamamazwa. Izindi token twavuga ni nka Golem, Oga n'izindi. Token nazo zigira ubundi bwoko cyangwa se ibindi bice bizishamikiyeho, aho dusanga mu bwoko busaga bune. Ubwa mbere ni Security Token. Security Token ni ubwoko bwa token zifashishwa nk'imigabane ya company ndetse zikabasha kunguka nibura inyungu ziva ku muyoboro mugari wa blockchain. Ubwoko bwa kabiri dusangamo bwitwa Asset Token. Asset Token, izi ni token zubakiye ku mitungo isanzwe mu isi nka zahabu, diyama n'ibindi. Ubwoko bwa gatatu bwitwa Stablecoin. Izi token zo zikunda kurangwa no kugira agaciro kadahindagurika, aho dusangamo nka USDT. Ubwoko bwa kane bwitwa Non-Fungible Token, NFTs mu magambo y'impine. Izi token zo zerekana nibura mu bicuruzwa na service bisa nkaho byihishe, ubugeni, imikino n'ibindi. Hari indi mvugo cyangwa se terime ivugwa na bamwe bagira bati altcoins. Nyamara iyo bavuze altcoins byumvikana nkaho hari ubundi bwoko bw'aya mafaranga mashya azwi nka cryptocurrency. Gusa altcoins ni amafaranga yose ya cryptocurrency havuyemo ifaranga rihagarariye rizwi nka Bitcoin. Uvuze altcoins abavuze amafaranga mashya yose ya cryptocurrency havuyemo Bitcoin gusa. Niba utarakora subscribe kuri channel yacu ya Crypto Rwanda TV, ikore unakande ukazogera ujye ubona inkuru zacu z'igikorwa. Mwakoze kubana natwe.